Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya ngibulise abantwaneni bamathongo abantwana beyingelosi namhlanje la ku workshop Isithunywa and Idlozi workshop yonke into ihambe kahle. Hey, ikhala zoziningi ngempela ikhalezo, and it's very important ukuthi uattende le workshop ngoba baningi abantu abaphethe information engasiyona. Baningi abantu abatshelwe amanga phezulu kwesimo sedlozi nesengelosi. Please mawusithola isikhathi iza ku workshop. Ikhalazo ziningi and akukho kuhle, ngeke we can't ignore ukuthi baningi abantu ababuye ephehlweni. Akekho umuntu ongathanda ukuya ephehlweni ngempela. Izimo ezinisayo and ezinye nitshelwa amanga ngenxa ye knowledge. So for a knowledge purposes is very important to attend Isithunywa and Idlozi workshop. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi, next date is Isithunywa and Idlozi workshop izawukhulunywa via your social media. Amen. Thokozani Emakhosini, mina ngugogo Josephina, ngize laba kwa Mam Onika, ngimbone ku YouTube, ngabona advertise akhuluma nge-workshop yedlozi nesithunywa, ngase ngiba ne-interest ngeza. Hayi mangifika ngithola ukuthi kuningi okufundwayo lapha kaMam Onika, uyafunda impela, kuyafundiswana ngendaba zedlozi nendaba zesithunywa. Kube yinto i-workshop evulana amehlo ukuthi uma singamathwasa kumele siphathwe kanjani, nokuthi abantu abasithwasisayo nabo kumele ukuthi basiphathe kanjani, nathi sibaphathe kanjani. Kufuneka inhlonipho, uhloniphe edlozini, uhloniphe ngisho nengilosi yakho khona ukuze uzokhula, ulalele izinto otshelwa zona ingelosi yakho. Ingelosi yakho yokuphila yona ekuhambela phambili, okuyiyo ehamba iguide, kuzoba yiyo ezovula izinto zakho. Kepha kufanele ukuthi wena njengomuntu nawe ube nako ukuzihlonipha ngaphansi kwazo ingelosi zakhe, ingelosi yakho ekwembethe, ukuze uma iza kuwe izokuvikela ezintweni, ikuvikele kuzo zonke izinto ezimbi ezingahle zikuvelele. So ngiye ngathanda kakhulu ngoba kuyafundeka, kukhona asebenzisana nabo uMam Onika, abomkhulu uyaye ubuze uma unemibuzo uthole iclarity lapho ungatholi khona, ukuthi ungatholisisi ukuthi izinto zakho zihamba kanjani. Njengami lapho engihlezi khona kukhona isizo esengilitholile kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngale workshop. Kwangathi umama ngaqhubeka aloku esikhulisa edlozini, nabo abantu abadala laba anabo aqhubeke nabo. Ngiyabonga. Thokozani bogogo nabomkhulu, okhuluma la ugogo Violet, kitso mo Isithunywa and Idlozi ka je kunernali workshop under gogo Onika Tseriwa. Nerele mo workshop bogogo nabomkhulu. Re ithutile ntho tse ngata about Isithunywa and Idlozi. So ntho ene re batla ho etsa baholo hore Idlozi ke eng, and then ho tla yang hore tlameile ho thwaswe, re kene lefehlong re thwase, and then Isithunywa se tshwere se khupulwa yang, and Isithunywa ke eng, and o tlameile ona le Isithunywa ntho ya ntlha o etsa eng, the step tse di followang for Isithunywa o etsa eng. So ke tsene re ithuta tsone ka tsheko mo workshopong ya Isithunywa classes. Re ithutile ntho tse ngata, re lerne ntho tse ngata. Ne re batla le batho ba tsebang hore Isithunywa ke eng, ba re thuse rona re sa tsebeng re kgone ho tseba hore ha ona le Isithunywa ntho ya ntlha tshwanetse o etse eng, ana ona le Idlozi o ikutlwa yang, di-sign tsa teng, everything ya teng. Thokozani bogogo nabomkhulu, ngiyabonga. I am King Zikhalelizwe, a traditional healer, Sangoma prophet, Sanusi, based here in Gauteng. I'm here at Isithunywa class that is hosted by Ume Onika.
It was a fun time, really fun time. I really enjoyed myself. I felt relieved. I felt moved and felt a lot of growth. Learned a lot of things that maybe I didn't know, because most of my initiation, I'd say, I spent alone. And I think this was kind of like the first time I'd ever been with a group or within a group or kind of like a gathering with other healers to kind of like hear their stories, their experiences, and their trials and tribulations, what they've been through and how they got through that, and maybe some trials and tribulations that they are still going through. And yeah, it was a lot of fun. I kind of missed the setting where apa khuleka nabanye abantu. Ke a le dumedisa bamamedi, ke a le dumedisa bana beso ka Sontaga ya kajeko ha mme Onika a ile a mmema gore ke tlo kopanela le ena ka mo workshopong ya moya. Ke workshop ya moya, re rutana ka moya, re fana maele, re bulana mahlo, re fana tsebo. A ke bana beso re ka se ha le motho ka se phetse and o ka se di tsebe dintho tse kaofela o di one. Ya no ka re ntse re tsitsinyana re bontshana ka tsa leeto mabapi le hore bongaka le bo profeta bo farogana bo fitla kae, and moya ke eng, bongaka ke eng. Ke fumane le bonanyana le lenyane ka jeko la hore monna o nya bongaka a se kaofela ba re bileitswe mo bongakeng, but ka baka la hore ha ntse re tsamaya re ntse re batla dithuso, re kula, re end up ba bang re wela ka tlase ho bongaka. Hwana o fitla go ba sebele go ba profiteng, ba tla botsa go tlamele o those moya, ha o fitla go dingakeng o tlamele o those bongaka. Kgatina go ngwe no sena neo eo ka baka la hore re phela nakong ya hore a gona ditšhelete, batho ba nyaka tšhelete ka tsela tse ngata. Bana ba batho ba lahlega, ba feletsa ba Twasa, bongaka bo sa le yong. Hwane bongaka ke ntho e tlameleng e be teng ka ha go wena, e tlameleng o utlwa wena ka ha go wena. Bongaka ke ntho e tlameleng o se ka wa itswa ke motho mongwe, e tlameleng e iketsagalle go wena. Di symptoms tsa bongaka tlamele di utlwahale ho wena, o tle o kgone hore la ho ya o go do Twasa e bona le di symptoms tsa teng. Jwalo ka ona nong bongaka a bo sa tlhompheha ka baka la hore ha re na direction ya bongaka. Batho ba na le direction, ba khutletse morao, a ba sa batla go atamela hobane re na le tsebo kaofela bana beso. Ma ha ka ga lo ikokobetsa bana ba go hae, ga tloela go bapala ka bana ba batho, ga qabanya malapa ka bokata ba tsa moya. Bana ba batho ba bangata ba tlo tseba gore moya o fokela kae. Hwana hona jwanong ha ka sheba taba ya moya a sena tsebo. Ke ka mo me ntwenyena a intse workshop hore moya ke eng. Ya no nna bana beso ke tsana ke botsa gore bana le tsebo ya bongaka, ha ba ke ba hlagelle ba re fe hore bongaka ke eng. Bana le tsebo ya bo profeta, ha ba ke ba hlagelle ba re fe tsebo ya bo profeta. Ba di koloro le bona ha ba ke ba re fe tsebo ya go koloro tsena go tle di be teng, go tlile jwang, go tle bana ba batho ba se ke ba lahlega bana ba kwae. Malongolo le ke le balang le re tsohle bukeng ya 1 Corinthians 14:40 le re tsohle di etsuwe ka toka le ka molao. Ha tsohle re ka jetsa ka nnete bana ba kwae, bana ba batho ba ka se latlhege. Ha re tloeleng go batla ditšhelete ka thetso mo bathong. Ha re feng bana ba bathong bongaka ba nnete, re feng bana ba bathong tshebetso ya nnete, go tle re tsebe hore
bongaka ke eng, re tsebe hore moya ke eng. Ke ka mo lengolo la Kganya ha le bole re se ra Kganya o re a ja fela a re kgore, o re a nwa fela lenyora ha le fele, o re a apara fela ha re futhumale ka baka la hore so tletse botsotsi ka tlaso dineo tsa moya. Ya no bana beso re kopa bana le ntsebo ya moya ha ba itlhagise ba ke ba etse di-workshop, re ke re duleng fatshe, re ke re bueng ka dineo tse, re ke re bueng ka bongaka bo. Ke a leboha bana beso, modimo mo sa re tse hantle. Ke a leboha mme Onika gore o re bitse re tlo bua. Nka se le fetsa tsatsi le fela ke bitsa ba bang gore ba atamele, re tlo share borotho bo kaofela, re tlo bua ka neo e, ho neo ena ke eng. Ke a leboha. Igama ngoKatleho Ngwenyama, ngihlala eKatlehong, and then eKatlehong eMsiliki naseVilalisa. So Isithunywa Idlozi ngizwe ngaso ngomngami because umuntu olandela ama TikTok. So singabantu abafuna ulwazi ngesithunywa Idlozi, so sikwazi ukuthi nathi sikhule emoyeni. Ngoba you can't be perfect every time, and then we learn every day because of we are singama student every day. And so ngifikile ke la Isithunywa Idlozi eSoweto, ngiholwa ke unkosikazi wathi ke sike siyozwa, and then sijabulisa umphefumulo. And so ujabulile umphefumulo uyizwile into obufuna ukuyizwa. And then ngiyabonga ngale class yanamhlanje, and then ingifundisile ukukhulu, and then nomphefumulo nawo uzuzile okuningi nokukhulu. And then I think ukuthi mele le class icontinue so that abanye abantu abangazi ngayo they can be clear nabo bazi ukuthi kwenziwani, kwenzakalani. I can't share yonke experience manje, but ngathanda ukuthi whoever is going to be listening to me manje, I invite you ukuthi one day ube ne-interest. I didn't have interest, but now I have interest. And so nesinye sizayo ngizobe ngikhona. Ngijabule kakhulu, and then siyambonga ugogo ubambile umsebenzi nale class le ukuthi aqhubeke akwenze, na next time asinvite sizoza simsupport simkhasi no stress. Ngiyabonga. Thokozani Camagu. Thokozani bogogo bomkhulu Lesedi. Today workshop today re bua ka ntho tse ngata mare enela about moya le badimo. Ne re ruta batho hore pele ba ya lefehlong ba tsebe di basics tsa lefehlo, le hore lefehlo ke eng ka bane bongaka bona bo deep bo le one fela ka hara ho bongaka re na le dintho tse ngata tse deep. Thokozani.